Bog svima, ja sam Deda Božo, sad budete čuli moju priču. Evo ga, sad sam kod John Wayne. Mogu iditi u glumce. Rođen sam u selu Velika Ludina u Moslavini. Imam laptop na koji sam teško pristao koji na pesa. Ja sam mislio da to neću nikad savladati. Međutim, unuk Grgo, moj profesor, brzo me je to naučio i sad imam na fejsu vezu sa raznim ljudima i družim se sa ljudima iz bivših država Jugoslavije, a i sa ljudima iz ovih zapadnih zemalja, pa koristim kompjuter da mi automatski prevede i tako. Međutim, na fejsu u zadnje vrijeme ima dosta ovih PTSP-ovaca i ne znam sve kakvi koji su vjerski zatucani, pa onda ta svoja razna uvjerenja i stranja forsiraju, a mene takve stvari ne zanimaju, pa onda redovito to isključim. Pa radim, evo, Nada Marušić, s Eminom Bećirević. Ima jedna ovako o penzioneru koja je Nadalina dala neku sprdnju o penzioneru. Planovi za budućnost, nemam neke velike planove, pošto već imam 74 godine, tako da ne nadam se nekim uspjesima, ali volim još pogledati, naročito na tom vražem laptopu, inserte iz znanosti, zanima me šta se događa u svemiru i na drugim galaksijama i to mi dosta vremena uzme i onda imam jednog prijatelja pa diskutiramo o tome i takvim stvarima, to me najviše zanima. Pa dobro, jesmo već jedanput gotovi s time. Sve sam ispričao i pogled na budućnost i jedino još nisam rekao da mi je jedna od budućnosti pripravnik na krematoriju.